County Commissioner wa Embu noretie athondeki ba nchobi baria betikiritwe kiwatho kugwatanira na gikosi kiria gikurwa na nchobi cia Ibango county neu. Ariuga ati bubu bugatethereria kinya abiashara baba kurigiria chuba ciao itigatumirwe ni athondeki ba nchobi cia Ibango baria bagutumira chuba iji na kuthukia rietwa ria kambuni iria cietikiritwe. Rita Mwaniki na Nteto Nkuruki. County Commissioner wa County ya Embu niwe Ndagitari Edison Nyale ni uravoya kambuni iria ithondekaga njovi bururire kugwatanira na mvonge cia ugitiri cia County ya Embu niguo kungururia aria marathondeka njovi cia Ibango na iria itaembetikirie. Ino ni kuona andu aria marathondeka njovi no cia Ibango maratumira misuva ya njovi iria mbetikirie na undu uria uratuma gukora na vinya ya kumenya njovi iria mbega na iria njoku. Naomba tushirikiane, ikiwezekana wawe baadhi ya ile kamati ambayo inapiga vita hii pombe haramu, na nanuia siku moja nitawaita East African Breweries, wale ambao wanatengeneza Kings Wakada genuinely, ili tuweze kuona kwamba chupa zao hazitumiki na kutengeneza pombe haramu. Navalia County Police Commander niwe Daniel Rukunga aravoya ekari amiena ngurani ya County ya Embu kuvesa na rivoti iria mangikorwo nacio cia kuria njovi cia Ibango ingikorwa ikithondekerwa niguo iganda ino cionthe itaembetikirie ikorwo ikivingwa. Tukishirikiana na watu wa bora afya, wale wenye kuhusika na ubora wa bidhaa na wenye kuhusika na usalama na wananchi kwa jumla, community policing, nyumba 10 na wote ambaye watu wa kanisa, tusaidiane tuweze kumaliza hii uharibifu ya kutengeza pombe haramu. Nake County Public Health Officer wa County ya Embu niwe John Njagi ni urauga ate iganda ino cionthe ni igukorwo ikivingwa kuona itire na uvoti wa kuthondeka njovi iria mbagiriru na uo county ndi mavete marwa makuruta wira ucio. Munthe ni twavota guka ugwiri na twethera kundu andu maratukania ingredients, that is methano na mai nega tuika packed ituike njovi, of which timbetikirie na kwaria uma ucio ni urogi nundu vatina kiruta laboratory ya kumenya methano iria kiro kwi mai igana atia undu tocio wagirwo nkuruthirwa in a processing plant kugurua vano atugire ni vandu irigo. Ngiripotera Weru TV kuma County ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri.